The show, it's a lot of fun, right? Siqhubeka nje ke nodaba la isitheke salwendlala mbijana solithi nje halamzi ukhona ke undaba ezitha uyena kozohlubudlu bekhasini la engalolu daba kulumehlele ukuthi ke ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye ukhulelwe ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye usenengane njoba abishilo kanti akunjalo owesifazane mase kuvela njoba ithe ingane ishonile kanti kungcwatshwa uNodulu khona kuMageba yena uzothi kwenaba ngalolu daba sabona uMageba kunjani Ngimbekelele kuthatha nganohlelweni ngabalaleli njani kodwa mina ntamba mfethu siyaphila sibone udaba lapha olushaqisayo ephephandabeni isolezwe oluthi wawazi ukuthi owesifazane ozana naye ukhulelwe watshelwa nanokuthi ingane isikhona qiqi ingane isishonile awusilandise mfethu uqala nje kodaba kwenzeke kanjani hey ngizobeka nje ngendlela engibeka ngayo kodwa ukuthi futhi ibe isheshe ibonakala ukuthi lento yenza kanjani owesifazane ubesebenzisana nomuntu obemithi so lo muntu obehamba naye obemithi yena bethatha i-scan kuyena eza kumina ngikhombisa i-scan enze yonke lento lena ngikhombisa i-scan everything was ngendlela ekwenza ngayo then besebenzisana nabantu abaningi kakhulu so ngoba manje naye lo muntu lo ngize ngikhokhela nje omakhaza nobani no funeral bani mana ingane sekuvela ishonile ukhokhela zonke lezo zinto ngikhokhela yonke lento lena ngenza nje ama arrangement omngcwabo yonke into malini mfowethu ufika nje ekhaya before afike ekhaya umgodi sesumbe siyahamba ke manje umgodi siyahamba yeze yonke into ufika nalomuntu lona omasingcwabisane uthena ingane lale kubona kanje wayigqokisa benza yonke into beza nengane kwaphekwe ekhaya ngathenga kudla ngathenga yonke into ongayicabanga ukuthi kwaphuma umphakathi wagcwala umphakathi yes then mase kwenzeka yonke lento lena mase befika ke usefika nokhazini bakhe ufika nabantu afika nabo okhazini bakhe nabo bafuduthu bafika late bafika nje baba late nyana kancane baba late ngo30 minutes bafikana kanti sema singithi ngehlisa ibhokisi emotweni lalobhodi lo kanti lo bhodi lo uyalazi udaba bazi yonke into kanti lo ngase ngimbuza lo sisi lo ukuthi wena wafaka ubani kulento le kanti iskin esidala so since i-pregnant yakhe iqala ngo ethukhulele wa introduce umngani wakhe which means baningi abantu sebengcwabele labo noDodi nezingane engasona hayi mase kuthi ke nithi mina ngicela ukugeza ingane ngoba before ngingcwaba ngoba lapha ekhaya sifuna emalibana ekhaya sifuna ukugeza ingane ukuthi sibone ukuthi kanje mana Mageba usenza nje lapha ekuthenini uyigeza ingane lo wesifazane beningahlali naye beningahlali endaweni eyodwa futhi useThekwini uhlala eThekwini mina ngisemandeni okay so ukhulelwe njani mbonani siyabonana kuyafika siyabonana ufika nama-scan na yonke into ngesikhathi lo uwathi phela umuntu osifazana omkhulu kunabantu besifazana uthi nawe uzawudeda uthi mesasibonakala kodwa manje uyayenza lento lena ufika ne-scan wenza yonke into uthi masima ukuthi ngilele naye ebusuku mhlawumbe bese vele angibuza futhi isisu kube ngazi ukuthi ingane iyanyakaza athi bamba nayo ngathi iyanyakaza yonke lento le hayi iqhubeke indaba usuthi senigeza ke usucela ukuthi igezwe ke wasekwenzekani ngivula phela ibhokisi ke nomfowethu ngivula naye ibhokisi ingane mangikuthi ngivula ibhokisi sengithumelele indishi nengane yonke into imali kaDo yonke udokotela from pregnant test from birth to eqala ukukhulelwa ubulokufaka imali nje wena yonke into ngiyenza accordingly so ngelanga lomncwabo awubanga bekho umlindela angathi phela ingane encane manje phela ingane mayifika inywato manje yebo kwaphuma umncwabo kwaphuma yonke into kwaphuma induna kwaphuma abantu kwaphuma omama kwaqala ngoba laba abantu basuka eThekwini sabahlala sabalinda bafika mabefika bese ngithi nayi kulungile lo baba lo vele ngayicisha imoto maze simkhiphe ibhokisi emotweni encane lenkazi lo baba lo besuke ehamba kahle 5 minutes hawu washiya kanjalo
hamba lo baba lo ukubalula kwebhokisi awukuzwani ngakanilithatha angithi phela phela ingane intencane ngincane ibhokisi lakhona thatha ibhokisi ngibeke eduze komgodi sekumbe umgodi wonke into ekwenzeke yonke lephendekile bese ngilivula ibhokisi simvulele ibhokisi nabafowethu nginayisigeze ingane ke mangithi ngiyakhipha ngithi vula ibhokisi ngithi mina lo muntu lona uvula amehlo unodoli lo ngithatha ngiphakomise ngesebo uyabona namhlanje ngiphuma enkantolo kade ngothetha lelo cala njengamanje ngoba ngina 2 hours ngiphuma enkantolo ngikade ngothetha lelo cala kusasa ngiyothi ngiyekwelinye icala futhi again lo mndeni yonke into kanjalo lo baba aza sithi ngifonela ngasathola lo baba in less than nephumile awuphelanga nje 3 minutes ihambile ngaleso sikhathi uphilo ukhona nangu la yena usola ukuthi na uthi yena ingane futhi bayintshontshile esibhedlela kahle only to find out ukuthi umase equestioniswa kahle amanesi namaphoyisa yonke into wasechaza ukuthi nano kahle kahle akazamithi kwaseqaleni how bamcheke ukuthi kwathiwa akazamithi akazenze lokho yonke lento yenzeka nje introduced umngani wakhe ehlangene nofuneral parlor le wazi uAMF bane kanjalo ngibhizi ngiqhubeka yonke lo umngani wakhe which means lento lena intendala Yo mina ngenza amalungiselelo nje ngomncwabo kufika induna ngobani bani namhlanje bengisenkosini nje ngokhuluma ngothetha leli daba leli ngoba ngikhuluma nawe njengamanje ngithanda kubuya ekhaya so lowesifazane nje manje akatholakali kodwa icala li-only rase emaphoyiseni angizazi ukuthi yena uzokwenza but ngendlela okwenzeke ngayo washaqeka wangithatha nomndeni wangithatha nomphakathi wangithatha nomndeni yonke into ngiseyikweletini ungishiye ngigaxele wangishiya njengoba yonke into ngifuna ukubuza la ukuthi ke umphakathi njoba nabantu abadala babe khona abanumzana zinduna omama bezokhalisa phela njengomndeni bathini mase bebona lemhlolo bashaqeka bonke no njengoba namhlanje bebesenkantolo bebegcwele bonke inkantolo ithe phama ngoba uyabona imali engicabanga ukuthi yabona mangitshela ukuthi imali engayisebenzisa mhlawumbe ngomgcibelo ngoba uyena wayezofika ngeSunday engangikhokhela ile funeral parlor bani whatsoever yonke into more than 12,000 ha angiphathi engisebenzise ngophethe cash obani whatsoever ngoba lento mangithi sonke masisehle ngoba ube waya eDington wafika wahlala washutha wayishutha eDington wathenga nengubo zengane yonke yengubo zengane ngiyiphathike ke wonke into ke ingubo zengane mngole uhlala ukhipha imali nje kuyothengwa ingubo zengane ngayo imali u3000 bani yonke lento le wahamba waya eDington wafika wahlala emabhenchini washutha in fact wayekahle wayefuna ukubona ukuthi ingane azofika nawo la mina kwasho ukuthi le icebo lakhe langaphumelela wasenginikeza ireport ukuthi ingane ongcono sincobele ekhaya watshela nomndeni wakhe futhi ukuthi naye awuze ngathatha futhi mina imali ngafaka mina ngaqasha imoto yomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe uze ekhaya wawona umndeni wakhe uthe mase kwenzeka yonke lenkinga le umndeni wakhe uyaqala phansi inkinga futhi ukuthi kufanele ubuyele emuva umndeni wakhe ngoba ubungazi lutho kwangempela ngoba umphakathi wawuthathwe kakhulu waqala phansi ukuthi umndeni wakhe ulaba because abasinayo imali ukubuyela emuva kapetrol ngapha ukuqala phansi futhi banikeze imali kapetrol umndeni wakhe futhi hey Dabezitha ayi phephisa mfowethu hayi ngeke okungahlele ngiyafisa ukuthi omunye umuntu osilisa inyanga abantu besifazane lena njengamanje kodwa ke hey ngendlela esikhuluma ukuthi gender based violence bani kodwa kulokhu kuhlukumezeke mina njengomuntu wesilisa nomndeni nawo yonke into ongayicabanga kodwa lento ngifuna ukuthi ngoba bengayedwa baningi abantu abafanele beboshwe so baningi abafowethu abayingcwabile labo nodoli futhi baningi abantu abangcwabile abangazi bangcwabe kanjani ayikwazi kwalikhuni mfowethu hayi indaba ezitha siyabonga mani ni mfowethu sicela nje niduduzeke sithi phephisani kanza kwethu ngokunehlele phephisani kakhulu kubhlungu kodwa nje udaba ngoba ulibambe njengendoda walifaka kwabomthetho wenze kahle kakhulu lapho mfowethu ungayibambeli wena impindiselo yebo ngoba yabo nje
lezi insuku akubuthongo angibaza ngilale kunabantu abangilalisayo ukuthi ngikwazi ukulala endlini ekhaya noma endlini yami ngikwazi ngeke odokotela bangibhukhela bakuthiwa banginikeza ngisho amaphilisi ngiyaqala ngisho ukudla amaphilisi into ekuthiwa amaphilisi okulala ngoba ubuthongo into engayazi ukudla kuyengadleka for 2 days kwathiwa kuyaphoqa ukuthi fanele ngisho Mfowethu phephisa mntaka baba phephisa ngosizo lwenu uma nikwazi ukuthi ningakwazi ukuthi ningisize ngani ngendlela engangisiza ngayo ngiyacela ukuthi ningisize ngoba angazi ngizodlula kanjani lesimo but ngizodlula kodwa angazi kanjani kodwa ngizodlula kodwa angazi kanjani Mfowethu awubeka nje indlebe sokhuluma nesazimthetho lapha uThabani umfoka Mpungose vela lapha kwaMpungose tennis ke sizithuko hlangothini labo njengabantu abazazi umthetho bathini kulolu daba njengalolu Yeah siyathokoza kakhulu Mageba uqine mfowethu All right. Kulungile. Ake sikhulume noMpungose la. Khuba. Ngibingelela abalali bokhoze FM South Africa yonke namaphethela. Nansi ikhalakana lapha wemntaka baba inzuka ayike uqobolwayo. Inkila itheka. Hayi beka kuyinkinga kakhulu. So ngizoveza nje esayidini lezomthetho ukuthi lecala libizwa nge-theft by false pretense. Lo muntu wesimame angachajwa or criminal case avele enkantolo nalabo bonke abesebenzisana nabo. And futhi umfowethu angakwazi nanokuthi al-attack ngohlelo le-civic claim lapho ezokwazi khona ukuthi aclaim zonke indleko ezenzakalile and ku right kakhulu futhi mewukuthi kukhona nane funeral pyre esuke ekade involved kulolu daba le funeral pyre thing nayo idinga ukureportwa kwi organization ezomngcwabo babunala so yeah then bese kuthi ke usisi lo angakwazi ukubhekana nesigwebo ngalesenzo sakhe esingalinganisela mhlambe 3 years uyabo angakwazi nekuthiwa inkantolo yamlahla ngecala and ngabe udirect in prison another thing mhlambe ke sengadependa nanokuthi unawo yini ama previous conviction ukuthi mhlambe khona amanye amacala akamlahla but lokho kungaba ku discretion yenkantolo ukuthi inkantolo ibona kanjani ukuthi ingamgweba kanjani but nje icala lenzile li serious akulona icala elincane laba bangamasingcwabisane ke njengoba bekade bebandakanyekile nabo la kuyibona abahamba phambili namabhokisi nayo yonke into nemali beyifuna bangathathelana nabo inyathelo ngalolu daba nabo futhi laba ba involved bangaba okho accused eboxini ngoba kahle crime serious le syndicate inzima kakhulu and kuyabonakala ukuthi into abakade bayiqala uyabona beyenza egameni lokuthandana nokuthi ke nje mo indoda kubalekile phela ukuthi umuntu mase bekhulelwe madoda nananihambe phela niyobona ngaskene hamba naye impela mfowethu ungezwe ngendaba uyabona le ibaleke kakhulu abanye abafowethu lezo zinto abayinaki ngako omunye azabe khona ngishebeletha ngoba njoba kuduka ingane nje tjatha uyazi ukuthi sikhuluma idaba lokuphambana kweingane iyo yonke lento ukuthi thina amadoda siyayiqhelanisa nento engabe sisondela kuyona no bela kuba kubalekile ukuthi umuntu ahambe naye impela kudokotela abone kwenziwa la maskana nayo ngiyayibona ke leyo kuba khona ebeletha ngiyayibona leyo khona nje leyo ukuthi phela kumaskana hayi umuntu akayi bakwethu futhi nodokotela qaphela ukuthi kukhethwa udokotela naye azokubamba ichaze kukhethweni kwalowo dokotela kabe kunjani nodokotela wami nje lapha emlazi esoya kanti nodokotela wakho kusesiye uyabona yes mawuyindoda nje funa uhlezwe noqhamuka neoption yabo vele yena uzokutshela ukuthi hayi la kuhamba kanje masuthi mina ngicabanga ukuthi ake siphume ngala leyo ibalekile ngoba maningi amadoda nje agilekayo kodwa angazi yayizwa leyo so yonke lento idicilela phansi isithunzi abantu besimame ngoba akubona bonke abanje kodwa nje kwehlisa isithunzi kakhulu sike enyangeni yomama badinga ukuthathelwa inyathelo nje serious
labantu bavela enkantolo njengokusebenzisana kwabo beyiteam and enye into mawubuka imali emlahlekele ukulungiselela umngcwabo akuyona indaba okudlala hey mfethu yabo nje isiphithiphithi esikhona egcekeni kuzongcwatshwa ngakusasa kunabantu abayeka imisebenzi yabo basemndenini beze ukuthi ingane kamfowethu ishonile noma anje obane bebekhona egcekeni lapha ekhaya so ngifuna uyibuka yonke leyo nto akuyona into encane so kubalekile ukuthi even umphenyo odila nalecala funakala kuthunyelwa imessage kubantu base South Africa ngalesenzo lesi esenzwa ilosis uyabo angakwenza futhi kokubili athi ephusha ngala icriminal abephusha civic claim ukuthi possible mhlambe ke uyazi yena uthi khona into angayithola kulosis kodwa I believe ukuthi kwi funeral park khona ngakuthola uyabo kunjalo yes siyabonga kakhulu mfethu nithola kanjani mhlawumbe abantu abafisa ukuxhumana nani ngezeluleko no siyatholakala kwi page lethu Mpungo siyathina Facebook na ku Instagram Thabani Mpungo sekuTikTok and the numbers zocingo 031 5633 073 031 5633 073 cell phone 071 9403955 071 9403955 hlala la ukhona ubhlume kamnandi kukhona utshatha manje the real G